Dagkel ipag dumaan ti babae ken lalaki Anak ko ma Nabangbanglo kan nga amang ti utut ti lalaki Ada. Tano umutut kan tay babae At dadagasan na anabang iya Ana DJ. Adya ka mo nga rin di Namurmureng kan pay nga amang tay babayo no balasang Oh. Kadida makirkiran ibong dakit mababungan Amaken da matungkol jay kukoda Day jay kuko tita mo doda Nabangbangsit at talaga tay babae numutod da Daadda dagasan na Ana ampet na bangkit angot na Namurmurek at talaga tay babae adakil ti kukuna Tadida maikirkir baka no masugatan da Apay masurong kaliwa ag paiso Aha, anak lang ako daw uni Ang manaang ko ibig Hoy Hi base, best Jane Baptista na Hiwagir Namurmureng kan pay nga amang Tibag Wrong Pipisa na ununtor da amin na trabaho kaya da Disimula detang Agpatpat nagman nga agkabalyuda Di damarik na di banog da Nabangbangsit at talaga tay babae numutod da Saadda dagasan na Ana ampop na bangkit angot na Namurmureng at talaga tay babae adakil di kupuna Kadida maikirkir baka no masugatan na At paiso analalaing da pati agkabalyo ket amuda At paiso analalaing da no omis Buda mapagsagawisiw da True. Kaluti klaset sa gawisiw na Umuna mapagsitsit da Maikadua I wish tunana Maikatlo mama ko nana Nabangbanglo ti lalaki Nararaing met ti babae O, diba? Siyempre hamin pagsagawi si ti usbuming lalaki Tang kamot agtugaw mare Hi Madam Susan Okay. Ay, Ate